ute mo no fa filo I mo fa talo fa tu ile mai mo fa fonga le tanto tenu le nei foi vai ngole fiafi o le wa tanto tini tunu mai ile fa I ngonga wenga mo fa awole tenu o le fuwa tali tu lai lima ma to I Samoa te lo fa pena ia no tanto tenu le New Zealand ia onisio tenu ia o ngai mo tanto taimi au te loa lo tau fai te tusa o ma tanto ia ono le tau singa lofa le tanto mtai le langi ai o le so nga ne o tanto por kala me le tau te A'E pe le masene fia te Tassy ai ele I alunua ia le tanto por kala me au fo yo na fai lo atu ia le tulanga fo ia tanto por kala me te lo fo I fo la to mai moa ia solua ia le tulanga ia le host tanto Samoa por kala me nei ia ona o nisio tutuania ia le ma alfia nisi la fo fuanga ia le fitalinga I le vai malai le to fai asiat ia ua le mfai ona fa wa wina ia le polo kala me le fitalinga I le vai malai le vai ti ia polo to fai asiat ne fiafi ia wa mau foi sia avanoa ia o le tato timi Samoa nei ia te nei ia me se foi ia o le so tau foi le uso ia te mitri Samoa le uto mai mo mai ai I le nei vai ngole fiafi ba lo le soi fo manuia ma lo le ngala lue ma lo fai le faiva fatalo fatu ia mitri ma lo ala ngala lue nei yaso me se o le fato atu a mata nei va yaso ile ave se ale ang le o le tu ai lo o le nei mitri la vai ma vai tu la tu ma lo o le nei ma lo soi fo manuia mitri ia e fia vai ai fo le loto ma le anga fatalo fa ma o fo lo fatu fo il pa ia lo ia le mai mo fa fonga fo tato tunu pelo Samoa ane ngata I leo so se Tassy la wa mau mai ne po kalame nei fo ia fia le solua fatalo fa tu tinam tama matua tap po mai fo I mota malawa ia o alo fa I fa na wi tu manga fa sa fenga I nei yaso fatalo fa fo I tamitia onga fa na wa onga le fo sa fenga I wale wa matalia su enga fo I le al malo ia pe a mal su enga nei yaso pol mio mo se ai mo matua pol miele ai ia wa foi le fato alua nei ia pepa ia wasu o la file na mantai ia nei la le pepa lona lua ia o tatu so enga ia mesel sun lua su tol ia mal mesenga le se fulu wa pe se fulu pe fo la le su enga le al mesenga se fulu sa ia I tau sanga I utu na I tatu taimi ia okay yo tatu taimi na o su lua su tol ia le wa ia nei swinga ia le official o nga manganu ia mo si le fia le wa na o le lua ia va ngoi la lo tanga wenga le na o le o nga manganu mon to sa mtang luenga o ta longa mang ya la tu ma o ti ale la fo ta longa ala wil mtang luenga o ta longa le minister ile fiunga ia la matia manu Rinko Matthew Bosau no ia na le tato minister fo mtang luenga ta longa ai ile nei aso mitu au te no fo ta fasili le fasili ia ila tenu po a mai le aso au te lo ia o te lo fo le to fia fa fo mo ka fisili so fo ia tunu po fa PFM ai o fo la ona si le fia la tunu po fa PFM mai ta la fisili ia ma ne ia so nga lu nga li mitri le tu la nga ia le nga lu nga fo ta to ia le au fa sa la ma lo la vai lo to fa va ai ia o ne ia so mon fo fuanga sa fia nga ia ele fa ti le nga le li no na lo fa tul lo so si Tassy wa foi pole al se male le anga tanga tu sa lava ta to si la fanga le ali wala ngale le la so tanga ta ia o ia lava ia le fa nga ta ur taimi mati ute uma e fe nga ia le aso male aso ole ala o ali so pe ma ne te le tu la ngo la fo sa nga nei la nga le sta por kala men na fele ko fa fo mai la tu nu nei lo tu la sa le ia a fo yo o e taimi pesi ile mata o fai pesi o tu la nga tonu na ina ele misi nei ia o ile tu la nga ia sa ninga o fo I pe o me la vale o ma sa nei fo ia wi la pe no fa tu fo I taimi o sola to anga le loto I tai o mai le misi ma nei tele wa la fo na mai tau atu I te le uso e se alu le tulanga fo le te ha mi pa ia e fo le e se ala uia tilo ia ia fa tai ia le tulanga ia au te fo la mai mo mai se tatu o tunu ia le tulanga pe ona ka ngo li wa la matanga tatu por kala ka ke le tala no ia le pe la misi tu tatu sponsors after ita sponsors after ni sunga fa fenga ia to le fo
ia Miscellaneous pulenga Tasi Market ia o le fionga le o pepe ma le futua o le tatu Pacific 40 o le tatu Digicel ia ma le tulanga o le tatu ia ma ia o tau nga ngalo ia ke le kisa o talu ai ona le la fua mai la ka talu fa o tau le fionga le di pule o te te fo i le sunga ya Christian ma una nga le Samoa ColourShop ia ma le tatu tu na ia ma lo lava le lango le tatu pulu kalame ne ta tata la wala tata la no ile fo ile tulanga le o suenga le pana wala te mi fo ile o esa fa ile te mi le fa te tainga o le la wa tu fa mai le pepa suenga o le a se la ngon la fo ile le ya te o ile te mi le wa fa mai ni pepa suenga le o esa fa ile le pa fa sa mea o nga se o fo le ku sa fo fo ile ma fo la tatu tu sa pe fa la ka mea o nga pe le fa e ia o ta ma fo nga le te me o la ngi o la ngon nga ke mi o ia o tu langa pe nei fo ia na fo te mi a o nga fo o fo e tu fa mal pe suenga o ku ai anga o mal ke mi fa pe mal fa suenga mata lo e ku ai fa mal fa suenga la o ta mau le pe mo nga mau gang su e kamu le akile no yo mori ore e dispesi te lo la umena fai fa ko fo wa te mi la o te suenga so le foi le ma nei fo ia lo te fish pe suenga o mantua e te le pe suenga na va tu te mia wa ka o lunga le ia 13 e to wa ko back to back au te mi la pe ka te fia va ko le pe suenga te le ia va no pe to wa foi le umana tali ta fisili foi le ia como e fai ko ngara tau a Lucia mai ka foi ale lo re karia wa ora que o poi lá kusi era ko le vale ni marsami malo la vania via o fa pena foi amatanga lo vai aso amata fia voi le lo momo ka ai le lokulosa e fai ala le e halo ya so umar vai aso le mai amatanga masolonga le tiute ma e te lo wa le wa te le foi le te tala voi ma le fai te o mesa o ya utile lo tu la sa e o foi le tau tala e tala no sa ana fa pe te o le na ma lo miliona ile vai as o te tau tala sa o nga te al mela ya i ton te sa ai o la sa o la sa tu o ja lo tu o no ma fu anga le mi o la sa na a to ile si tau sanga fa o po lo ia vai na lo ma fu pe ba na ya o lo pa u to no la sa ai ke o la sa o ese foi o pivo le o te ia o le mo le lo ti al mena fa ia na kuka na kuka la sa ia ai te ila na kuka le me ai la sa ia fa te ia o ile foi ia ile shau te sa fa na ia le langa ku ela kuka nga e foi ia mo si mato o falsafa ko ai loa le o le mela tupu va te tainga va to ai loa o mo se me au nga ma fifi ke ningi ia a misi lo tu talo le sa no ni se fofo ala ma foi ona e mo le afo le la unga e te tilo mai mo i lungo le o le television mo lungo Facebook ma ia al mela le o kale lo po le la e la mo la fofo e mo e me la apostolo va tai no ie ia me le tupu ia mo mele mo ia o mele mo tana fo mo ma fo ia la ta kalesia o to tele la ulo to ma to hapia pe tau no walo e avea ulo to si vai o le mengi ulo kam fa kai ngai lunga ele ia ai ui le e tofu wa tangata ia mo no ia manatu ia sa fo tangata no ia manatu ele vai wal bainga tau wal mele ali mi tu sila mo telefone fa fo mai la tuni wa o tau se foi mo to mai mo to mo mau mele ma tu va tu i meu la olai ma kwai lo le ia ke ma au ne i ave ma stu langa fo le e ma fai fo lo ma a fai a o lo tali to lu ma te inga o le kale si que se lo pai se ngatai a to tala u la kale si a fai o la u na e kale si ia le sa me la va ngai vo ka ma fo si a i lo o tali to nu u la e kale si kali kong e ko kusale tu le te ta to nu paul me pito silion tawa ia e lo o le tuale ta se tapua i se kale si le tapua ia
wala ni ku ngam fo kai lo mun yang la ka puai uma ia ka le si la le tu ala ka puai kai le fa ka ngaka ya le wa afio fu ngai di vai mis tu pela tu e fai ya o tu langa le we ta we sa le la wa ya ta u fo ia a fa apeo la te lo e a fia fo ilo fina ngalo I se tala wala fo mai ia fo itu a inga ala fa sala la ia le au fia apostolo ne a wala mana ia fo alu pe o le lotu masa uni le ai fia so vai male man par samile fa atale tu fale ona uma fo ile la sa ya sa uni la ia mi chinga ngi fa mai la nga apostolo ya tau ai ka wa Fia então ontem fai lo ya o le fai on fa wau ya ko kala me mala to mafta nga mafta nga siata o ni so fa mo ya o le la wa mo esi ta va do ya ai ta to fa sala mo fa absiri sia to tari mai ya ba ngalon lu ta to kala me tu ta ya Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Fia le PacificEzy fai lo atu lana fa bito e fa se fulu fai longa tupe ta I lua se lau tala ko sau nia mo le masina a to November e se fulu fai longa e se ina I aso to na I o vai aso te tasi. Awane ngalon download ma fa ngale PacificEzy app I lau telefoni FVI ma lafo ya tupe fa momoli e au no ma so joy tawa feo se ofisa pe tau sa ili fo se lala e fa sa ina ilo taimi ai ba se o tawa tale penisini. Olo fa nga solo fa bito e na le lima tala to tongi pe fa nga ina le PacificEzy app ai olo ava no pe le direct transfer mo tupe fa momoli e fa nga ina le telefoni ai nga fa bitoa mo disa fa talanga bala au le telefoni o valsalau o tasi ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu wiva fitu fa po le lua fitu ono fitu wiva baru fa PacificEzy o laupa anga mo tupe fa momoli Samoa. Eva vetau ule malanga pe atato walo fa'afatasi. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us, the pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. le ua ma se e mai nei le fo le to fa ya sia ta ya fa inga lava na ya ai te lo le ale fa ina le I le mai mo mai le ta tu tunu pa wa le ya fa wa pe ta tu por klam ya mai so le tau tu mo oi la tu pele ai me tu ya o te lo nei vai ngo fo ya wa si le fia le tele o nei mata upu o fo yo nei le na tu la ia ia le ni Tasi ho le unga le ile tele na fai mai la videos ho ye mo le Facebook okay le sunga le ya va ama ma sion na falitua
le lan tu la ilung fam sino man tu len tau fia leo le sa tau fia leo ona o tu lang oni fa matalanga ila lafo ilung la fa salalong ya ole sola le tu la ia ilung mal fam sino nga i tu lang o le to lo long le lam ta upu ya lala ua fa nga solo ape ya le tu lang o le fam sino nga ile vale o le sunga ya va ya male sunga le male malo do fali tu ya male official pun tanga leo o le isi mata upu wa lava lo silfia ya ona pola na fa ile fa tala no ana on fa soa ale to fa ya sia ma le fionga ya vuile ma sina mu sin fo lava ile sin ya ila mata upu vo ile na ya ini la fonga ale sunga vo le fionga vo le li fa pule le to ma lo fa palota fa le ata no to ya le pule rimoni aya ya auna o le na mo le tala o le o ta pena ya la fionga ya vui avesan tangi ya e fa sanga ile li fai pule fa la tanu meritolo no ni la fonga e natu vui ya oni la fonga tau fa mata ule te ya la la o ta pe no fa pe avela na tusi mo muanga I o le fonga fita la yo le monta ya ona o mafu anga o le fonga po le li fai pule ya o tangata o le fai pule le pa mene ya la la avel tusi na ai ele utu wai fo ilale lana ia tangi le fa sanga ile li fai pule nei e avele e fa aulu I o le fe pule fiso leo ile fai ona ilo ma su ele mata mai ono lava ile fa msinonga ya nisi na ona mata ona nei foi lena tau nu wai le va fo ile o le va le mai California e America ya e tu sama le lua fe fa se lau fa fa le fa il pa sese a o le fa io tangata fai ngā luenga e afe ma le ono suono ile ai se company sa mo li mitu e o se fai tau fa se fai ngā luenga ile afe ma tu ai a ti tilo ya fa sin tele ya tu tono le vale o le princess la shapaya o le ngole o le va nei ai tu sama le ono suono ya tunu ono suono le ono ya tunu leo o fa pena na itanga ta nu e fa pena no tono ba ma ko ma ka ukia le fai la sikele ole tulanga la ia pe o se fia ngale mo le au fai business o mai se la ma to le fai me to lima ia la to vo ia transportation o taxis ia mta to pasila pa sese ia mta to tour operators ia la to vo ia fa tino ina le to tour le fa tour guides ia le na matua te lo vo ile uma to sa mai na ta ma ai ilo tatu tu o le si lava inga man wi ai me nei le mitris o vai ngale le waf ia tu sa mo ports man tu oi ia te tongi vo ile tu pe tai le wafu ia o la fie tu la a fa ye lima sa la le tu la e tu o vai tai ia fa ila ia e tonu ke lo over man e o le van ia fa tele la ia lima sa la na li tu la ia fia tu pe fia fele la a tatu sa mo ports ile ngatena ia tatu vai ngo le tourist ia mana tatu company tatu agents la ti le man wi uma ia ile tau mo fainga lea ia mai se malanga mai fo ia le ba mili tatu tino ai e pe ona isi o vai la lunga li Dimitri ia ma le fono le usu ia sa le fono le ale EU ia o se fe nginga po se ninga le se agreement la e fa te nuina la i te o le multi purpose to nei mato e lua la so tu ta ia o nei na ma telefon tanga fa mo le ta ia o taun se ni ai fe nginga o stalo to ta ia o la ma wa la le fe nginga ai pe ona isi o vai nga na fa si pa na o ini so tu mi so tu la ngota tu ta longa Mitch ia ole tu langa fo ile ta tu ta longa po ta tu sports fo ia ole fo ie pe ona sila fia fo el malo le tu no uma le mai mo ole fo fa sa uni la ta alo fo ile ta tu no mo ta longa le Pacific lo sumal fitu le fa yoni ara I solmona ile masina nei ia tu langa fo ile ia o na inisi fo o tonga fo ie ole aulea aula kapiliki ta ito ai varta to tunu le la fa sa uni malang fa Tassy mai nisi fo o sport ila so sa la so fun malaiva ia mursila fia fo el malo la tunu ole aulea le mum fa yona tu fa Tassy ma filifilia ia lum fa na ulava o lo ta alo kalapu ese lava tono le tunu lava yo Samoa e lo ia fo inai overseas fo wo mai pe ole ala fo ina se tal fia fo ile ta leni fo ile mal to mai le e develop tono to tunu pai foi no atu ila to ia experience ma watu foi tau ba ma tau sinyo ia tamu sanga tele wa ta lo ta no Pacifica e pe o Olimpika ngai to no Pacifica la vai wa e fia mai ia to no Pacifica
ia le ngata ile ia o le fo e fa tali fo steami e release mai fo ile lisi au ile ave fo mal au tini ia wa o tele la au ta alo e amata o ile aso lulu vai aso nei o ta au ia male aso sa la so full male iva ia male aso rus full male lima o masina lo nei kuso ke lo la e o tu le aso rus full male lima wa iso mona o male au ta alo male fa se la tolu sumar tolu sul lua asa mo le ta alo Pacifica malo fa tai mitri si o te lona o mai mo mai lo tātou tunu o vai nga le wa o le na o mau ko tala o le na malanga mo mua lo bo Solomon le si vai nga ke le si vai nga no malanga Solomon e pe la malanga mo mua le pe komiti fa fo le malo lo wa fo no le ta alo le Samoa ai o ta pe no e ka pinga mo mai ia apartment so ia o ta alo wa ready tu langana pe na la o te o fa tātou o tui lo ia mai sa o lo fu tala Solomon ia o le tulanga na fa talo fa tu pa fa le fa ta ma mai tātou por kalamen nei ia ta o te le fo I la to le fa ta ma mai tātou por kalamen nei ia vai ngo le na ma tala no atu ai le I tātou mata upu o me lo tupu I lo tātou te nuu I Samoa ai mai se la ia o tulanga mata upu ia le o tala no ai le usia te Demetrius ia I fa mo le ai le I ta longa ia piona sa o ai Demetrius ia ta lo me sa Pacific Games ele ta mai ta longa ia ta lo pio ta longa le e awai uma ia PacificEzy Luas Malfa ia man to hoila PacificEzy ela ve mani usila ma sta ia le fo ia ai la uia tilo ia e ono man ia se tu langa al tatu au ia le au ia pe afu ia la tilo atu ia le tatu o feleti ia ele to fa ilo ia na la fo fa lau ia tatu ta longa le o weightlifting ia ele tau silingia ele se fa mawolunga ia ai tatu tilo fo ile ia ile tu la no la tu ta pena pe afu ia te lo ta longa ua mai ia ole na fa mo ile ia ile na foi ia le la so sifulu o le so sifulu iva no la so sa le la fa ile official opening ceremony ile fiafi ona ama ai okay lo le aso lulu verso ni amata ona faatino I ta'alonga wai I ta'alonga amata I luma mai ai le I tatala lo I fu ile le ia uma faatasi le ia so tasi wai nei si ta'alonga fa si umi ona fa ngayo ia tulanga ta msanga ho ia mana ia o le simta upu le sa mato le sa tala no fa ai lo tu ia o lunga li foi le ile sunga ia va ma lon fa le tua ia le wa fa luma fa msinonga fa wa le na tau fia ia o le tulanga la pisa o mo foi fa tala ia fa pe o le sa fa ilo fa msinonga tala vengo leo pe isia ua mafuai ona tau fia ila ua ele o se tu la phone ai lo se solinga tu la phone o nga o fa te inga mo tu la phone se tu la phone o se solinga tu la phone fo ile ua ma wai ma fil soi fo na peta ia pa wal va nga le ultima nino ia na mafu ona tau fia ona oni la phone ila te fa tino lungo penga fa mtala e ono a fia ai se tangata le ala ne tau fia ai ia pe o le ala le sa fa pe ona na se tala fa penda no fa msinonga ia o te lo fu au ia ta ilo ia po ani ni crowns po ani mafu anga tau ia wala I ona fa tino ntanga ngo le tau fia wala fa pen tau fia ma lava ia so se o mai la so lua ma so nei ia le fa to tu la ilo mo fa msinonga ia ona imta upu fa pena mane fo ili me tu fa mana tu fo ile tu langa I me sa ma tu lo fo isa mo nei fa tete la ba ile tu langa o me fo ia e pe ona fa tu e ia ilo tato ia te tau ai fo lona limiti ia e fa pola ia tauna tato te pulu sa lo to ia mana o se tu lo e te palau vale ma e avini upu sa istangata e fa nga upe ngo fa mtala ia ele fa pera la ia tana ia tauna ia ole afa pena ona tu sa loto ia ole va nga la mai pe ona e tau la bona manino ia e ia lava ia le limiti o me fa pena ia ina ia ona tu sai mal tu la fono ina ia au lava ne ia afia se fina ngalo ia mal tu la fo le ole fa le nga ino se ata ta ule le ia po se reputation o se tangata e au no la manifest mau tu fa mau ni ai nei tu inga mane me fa
tu salai le o ta fu ile nga ise fa matalanga le ta upu nei a o se tu langa e lau tele ile tala no ina ia tatu mata i tatu matanga tu lang ina me ane o tatu so na tatu nau tatu wa ya tau nei ma me o van tu ai male leina o le tu la fono ia maunu a fia tatu ia nei fa so ai o tatu ko kalame ile le vaenga le o tatu tala no ai ia ai o la sa o tilo ia me choice about te loa ia o le tanga talo nei ala sa o tilo ia ile tu langa o le South Pacific Games o le tausanga le nei le fai ai Solomon i le tātou team le iai maisala tātou team le Affiliati mitri la sa te tilo ia no mau tātou pine ia malo lava ia va ai so no vo le ne fi tu sai fo marta po kalame ia tu langa fo le we fa siling ia ele me fai fo na utalia tu se tali mo tu fo ile mo le time nei ona tu taluai ele wa o se fa ya o nga ulu fo se tangata fo e to no la Affiliati ai o la wa ia mai tau ia le possibility em fa no mo se ko mero tato au ia a fu fo ia o wa tu sanga fo ia le ia alo fa na ia to no tato au le ia fai fo isi umi na ta pena mai le tato o Affiliati te le ala possibility ia fu fo lai o le o boli kaya ia le tato sprinter fo le Pacifica le sa mai fiti le open nove le sa ke le fo inga afu ia kam mo aku mo Pacifica ia ai tu langa fo le ta longa Pacifica to fo mai lai to sa fam talanga le au le lakpi liki tai to iva le tato tu nu ia mo si fear mamalo tato tu nu o le ta'alonga le fa to introduce pe fa to fa iloa fo ile tausanga e lua fe mal fitu le sa fa e fo ta'alonga Pacifica nei Samoa introduce Samoa pe ile tono le ta'alonga Pacifica ia le sa man malo ai fiti ia pine apa me ilo Samoa le lu taimi le ona le ilo la ia se me le si ta'alonga Pacifica na so ai fa to fa ilo le si ta'alonga lua suma iva le fo lan champine la ia Papua ia arteminela le o ka ko le nga le pinge apa mea pinge pinge siliva ale ala le o ha ko se pinge au okay lo ala le ka longa ka usanga ngi ona no mamuta to pina que se tala tu na fa silia to va ya va you sound like coach ai coach coach va ia so ko inga ka ia ko mo fili coach ta to a tanga te le lana sila malana va ia le a tu fo isi ia isi tu ya o ka malo ali nga ka mo e no le rapa o ka malo ali nga ka mo e no le o le ka peta mu vo le ta i la pia pa ile se ka mai ka laka ia nga ka ngi mitris ia ai mana ia tele ia lai bai ngai o ta lo ai ta fa so ni fiafi ai manatu ia ola vai foi ele ia le sai foi le tato por que la moquero mo le fio mo que mo mai ka o le wa poskol mo o le si fa en ala mai so o le mat la mo kwa fio nga o ai mo si aka vili lo to pa ya fiesta ana le fa pe le ai tu ni o le usa fo i por fetalenga fo ia siata ia o te lola a fa pena la va on to mafuta ia mali le mai pena on fa tu te mata mai ia ma wali ana fuila so tala tamutu pena on fa la siu me a kofika tato a te tato marolonga to te ni mai ia ta ulunga tato por clame to ia ne fa Oh, Talo, welcome to Thomas. Maro, bem. Talo van Batja.
ColourShop in Monteville can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the ColourShop in Monteville. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Mo tupe fa mo moli, te tong hino pili male fa tu peino so se fa leve lave Samoa. E faingo fiende uma ele PacificEzy money transfer. E toro tatu ofisa i aukilani o Tara o Tahu mangele. Male lata ele fitu se furu tatu la so se vaenga o New Zealand nei. E mafaio na fa ngaina. A faio e sauni malanga i Samoa mole taino pololo po ta fa o le loto tamaiti. Mana tu le Moana Rentals malana fa pitoa se fulu ni mapasene wa pa uma o lalo i ta vale mo tongi mole masina o ke topa. Ai inga fa pitoa. Po ni se fa tanga bala au le over se lau o Tassy ono. Po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu fa male lua fitu ono fitu iwa valu fa. PacificEzy o laupa anga mo tupe fa mo moli Samoa. Oh, wow. Go guy makes you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko! Cho điều số, con ai xem mấy sao cũng quen anh chị phạm rồi mà lunch bắt đầu kiểu. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue? Okay. Chị Phạm mua đi số đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Fancy. Barbecue? We have the barbecue, please. Tala for voucher. Thanks, Tala for voucher. You know how much I love you? No. No. E toi whatalo whatu i le mai mo whafonga mai o le tātou o tunuu i le nei a fiafi ma lo lava le soifua manuia ma lo fo i le ngā lua o le nau tau waina tau whapula pula atu vaenga wai o ngā fo i le tilo atu i komeni Ia. ma i tau hona manino le matala vai ia i le tātou o tunuu o kako ki le opo msai pia Ia. o mai tau atu ia i eise tasi o komeni le whapea e tātou te i le tūlanga fo i le o le talanoa i le tūlanga o ona le tua leina o le whamanino au tonu a whaifoi e tele o maua mai le vai o le mata whaasoa ai ia ona o nisi foi o nei o meo lete ai i lunga le Facebook i nei isi foi lantou ia ua foi lele ua lantou whaifai ma i tangata ma mtulanga isi e kale isi ia ai leo mātou te malama lele pio le alana mātou te lo talanoa lava ma fia fua ia le tūlanga o le ngā luenga ia a sunga whaafenga a unisio i lato o le tau whai e whaleanga le ngā luenga sunga whaafenga ma unisio i kāle sia lai launga inga lu pole tua ele o iai lava se manatu whaapena al polokalame nga mātou te kako ke fuilele tātou te whaamamalu ia tātou kako whaafenga inga ma tātou whaiwheau ma tātou e kāle sia o le issue le matam fai matala no te lo te fo pa le silfia uma to tel ia o meu langa fo ia lunga le Facebook wa matu o pe o ulangia ele isi sanga o sa o le tanga te fai mai o ia o le fai au tu lo fa fonga la tenu a o le matu te mar ele se fai o le o tanga te fo pe o mai o ulangia ile nga ruenga na isunga fa fenga inga ma ni so kalesia le la mai te tau mo fai fo le ka fa pula te no fai atu ina ia awane i tātou ano fua iai. Ia o mele o iai. Pe ua vea nei la unga whapena na isi alo ma whanau ma tupulanga alo whaifu. Ma mea ua vevesi ai o ki ale ua talafo fua le tele upu mama. Le mate o tamu whai atu. Ia tūlanga whapena. Ia to a pele taima tātou o te pau mea tātou te talo i le atua. Ina e mwhai o nao meise file mu ia i lo tātou o tenu ma isi o nei tupulanga lo whaia nā tupulanga whapena. Ai o nei le na uta ua e mituri. Ia sa a fea i al tātou tinu o le wa tele lea. Au ba ona utala no o le sivaenga o te loa. Nā nei fu i tātou tala noa. O le tele i o me uti tupu i tausanga o tona. Ia mai se labo te imi tau nua ia malanga whapene. Ia o unanga, ia pe o le tūlanga fu i lea unanga wai umatua lu te wa. Tau le whaasea. O ni mea tō tino se pālangi na sei. E se tangata.
o fai lo tala ya fo ya Oscar na le la na mai ma te o mai la wa utele o ma fo le ta ilo yai ana ma mi Oscar a titilo mai e ile ta bale o le ta bale le private e tu tono i lo mo le si fale e nga nai tai mata ut ala o talo mai tu rishi o atu no tu le tu si ma te pasi mai ia wa fa o so ka malo ia ku rishi ko ro pese ngali tono ran ta bale ia tu la fu le pe o la asu e ile na se le ai o le ta vale pi o la ngala kwa fu le ka fa ala tu no tu ai la la fa se o le tu la fu le fa pe o se stula a ia tangi ai le tali malo sa ka ki la o le ile fa o lo ofu vai pu ia malona mitiafu ia pe tangi ia ele o ia se a nei vai fu ia ma nei fu e fa manatu e fu le fa tu ko manatu ile la to me se le vai ngol tu si nei ma te tu le nei vai ona ia mala vai ngana mai su ia la to nei mea nga fa pena ia wa e umane me na to le ma wa tu le na fa u tangi sta sio o tina pala ngi fena malanga mele le na sa u tau langa fa o ka mai kiki le na ato le meli le ai le meli tau sanga nei se me longa tonu po le masino i le na manto le na ile case na ia o risi la case le mitri le case ho ia me o ila to nisi e lupu fa mafa nisi ke mo fa mafa mun ne aso nisi some of them ia mele ma ne mon malam ma itu lang ai fa pe e foi la nisi o ila to fa tino ina to tu avita light tele nai fai tionga me hui le o le la usi fia le tau o pase se la tu nei i uloloa ta o fuala fio o ia ko piko pa pe ai tu ta vale uloloa o le fale foi le fala sai na nei uloloa ai fa ya tu el pa lai how much from town to here I mean 60 tala oi no vai almost full tala mo tu pul menna overcharge ia sa loren pa langi fai tio promote mo sole como cao taxi ele ai ono sutala na sole le laku ngai o malai vale o le alu ngai o le mo ngai kau langa ale o le mo pe lu se la na ku mama ko le so ia la so e mana tu na va ngali esa le la va ia to fa ia va ai o tu langa foi le mau lunga le tu langa e tau ona ia le talima lo Samoa mon tangata ia i tangata ta fa mai mo mai fafu o mo si da fia o tasingi alanga tupe foi po alanga o al malo i tono le tonu o tangata mtu risi ta fa mai mo mai fafu ia tau vala ia ta to ona tato talima lo la mata fia tu langa tato la e fai ia artu langa la le ta ua le auto fa se ia feo ai solo ma kalo ngai ia e fai foi ma e afia i foi le tu langa foi le o le fia o mai o tangata mal marketi foi le o tato tunu i Pacifica mal lang ia to foi ai i le meli lena e ta ua o nos furfa ia tunu ia mai o solo no ke le ngai ngu mela ma nei pa se ato o mai ia tu sawa ale mi tu sawa tele to tunu le tono meli le tunu le mai le fono le chakam to sa le la porto fa ia va ia ona i tu langa fa pene wa man to foi mi o tele la to ia malanga mai fa pene o isi o meu tangata foi youtubers tangata faila to channel foi lunga le youtube kamalanga pi o kamanga makua e mane tua mai le o ri palangi foi no mai o faila vlog foi faila la video so ia pu e lumo sa vai lumo follow ai nga fe mai nga sa mo ai ai fong o ki lumo kangu kanga ka lumo mo e mata mo tua mai vilo sa le la va le chutsino mai au pi o mai tau fa le anga tu ai sa mo e au no mo la tu mala mai le tu mala nganu sa mo fa pela e tanu la va ia tanga to ai si tu lo ilumo ma e fa pena la e tatu fa tete ala tu la pene ona o meni tu disieli mitu o isi a promote sale o afo bito siliona mawalunga la lang man tu kamai ku se mai ka ingalo mai ngai o mai lo kilo i le fai ngolo po ela tai tu le la foi i ku le follow tu isi fai ngolo a filo upload lunga lo upload lo i lunga ia mai lo i isi turis ia fi o mai lo turis mai man nei o Samoa man nei ia ai le na ia ai lo me voi le saul pa langi pu ele vilo ia chola la ku ngai so nga piki mes pa langi ke mata tu e lu ile McDonald ia pu le vilo how much from mata to here
80 jala yang kia le wasa we foi lunga le ia fa person o Samoa la tunu tu silin tau ta ai le Samoa mai le simia ele o yesi tu la fono fa pe ale ITA ia o tangata mai fafo o la tu pasese mai fea ia e iwa se fu le ai Tassy o lai vaenga fa pena fa mana ia mal kulanga pe silon kaua me customer service mal customer care ro fio kala ngol mele la ngol isang kai keling kupu mele pa la kul fale olo elo iskeme ke la kul fale olo ki aka ko la kali li ko soli ke ia le o kai kama ku ya ka ba ku fu ning Cột cả ka fu ngai la sala ke lo ko le olo ma yo sala ko la fa ka mai ma la ia fa e fio mai fico kala Paula me ke ia le wa ka fia fufu taua te le ta fa ta no ne fio Koe kasir falau e whakau. Anga ai koe lo fo me. Al falau le mo kwa. Oi, ta tonu mai e lima le onu falau e whaatau. Awana i pawatanga te tauna e le mata ata i tau pena ata i. O ka malo ho ile ali imagery. Nga lo whakau. So, la ku ka malo se kon ka ba. O yo se kon ko lo. Fisili. Mai e fia ka wala pusa mo. O som, sau la o ai mai ia si vai nga fa to. Ile mai me ha fa ka ka pusa mo pe ki sala. Mai e fitu lima. Ya la ka malo ko. Fia tau pu special po. Fia tau pe ave pu special po lo mai. E fa lima pu special po Tassy na ave i va spol. La aku ku me nga i me o me fa i tau ta. E fia ia tau o le pusa. Nga pusa fa si mo ni ka o me fu lisa. Te ka pusa ma mo nga ia. Kau koe la me ka malo, mas ka fi kusi fa mo mo. President Messi lau kala e whakau me 10 senge. Ola nga koe ka ka wala awang Kamalanga wala kaya. Ya ai si bangana mitri ya o yesi si vai nga tu ya tela no ya ai te lo foi wa ai mai le si ui male tau lunga ta pro kala me so lua. Ya, le si tu langa e to e fia tal no e fo wa talinga fo e fia fa longo lau sa anga malang so no anga ni fo ya. Ya ilau ile fa tino ina fo e male fa tau tai or tapu kalami. Ya mole tu fo fa ma lo ilo to fa va ai ya ile o tiu te fai fo ile ala lele. Ta ior tatu pu kalami le ya a to ngia fo le feta linga por to fa ya asiata. Ya ai o yai pe fo ilo to fa wa fa tau tai or tatu pu kalami. Ya o te lo nau fa penana fa ma vai atu ia le so fo ia Dimitris. Ya ile tu langa pe ona ia tatu pu kalami ne ia fiafi. Ya ai to ia fe lava tatu sponsor fa pe atu Tasi Market sungal fa fe ngai ngai atu le foa Larry ia mai se ia o le tatu le tatu vai ngati Digicel o le tatu vai ngol PacificEzy ia sungai ala fionga ala pepe mal for tua ia fa pena fo ile Samoa ColourShop ia ile fa ngalo ina fo ia nisio tatu pa ngalo langalo ina ia nei pono kalame ia yafi o aso Tassy ia fa mo ia tatu to feilo ipea ile lofa malanga le leo le tua a lofa tele atu ia te utou malo mai mo mai ina nei fa mangalo mai foi se tau tua ia se upu foi wala vale la utou fa fonganga ia aso atu vai malu penga ia utou fina ngalo mo ia nei fiafi mo le teminei fa safe